Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Kinlagyo ning ipampo ning anak ang ning banal na espiritu. Amen. Manatili sana kay katamo yung pamaglingap at kapayapaan ng Ginoo. Amen. Amen. Pamukla tayo mano. Malambat lang maninaya king Mesiyas ding Hudyo. Ing balayang pinili ning Dios. Inyang dinatangya, ditaklamo ring kinilala kaya. Inyang ibalita ning Anghel Gabriel kaya, ing panyatang ng Hesus, Maria sinalpantaya ya. Tinanggap na ning pamailangan ng king metong at talapagligtas at kilalanan ning Hesus o talapagligtas in kiyang sariling anak, antimo'y sinabi na ning Anghel kaya. Ngening alduiti, adwantamo, ing pamnyal pantayang kalupa nan kang Maria, kanita akamtantamo ing grasya, ning kasalpantayanan, amagindala ning pamangantamo naman kang Hesus, antimo ing kekatamong